this man. Nanu kuko watwishyuye. Hera yato. Kina ukumva n'umusanga. Gwiki? Yebwe muri abakene muri to izuba kanya gato nimara kurakara umujinya uzamutse. Ndakurenza igipangu cyawe urakara mu izuba ryanjye. Gwiki? Soke duhana. Sohoka. Nabuze nawe kwigura n'agakweto. Nabuze n'iki. Rero sasa. Ayo wigira yose. Yewe iyi nushakuzane na Samu nimbwa woroye. Giye kuza mbakupite Icyo kitanda kipomoza uyu munsi. Ahera kuri na musaza wenda gupfa. Urabireba. Wamufashirije wakabyara. Mufashirije dore nakamufusigaye. Wewe wihangayika muze wihangayika. Sasa ndaje agiye kuboneka umugabo n'imbwa n'umugabo. Wewe nta kibazo. Mumfashirije. Wihangayika. Wasa. Bagiye kuri ubiture. Gira uzo twishyure. Uwo muzamu uri kwamagara ko nta kibazo. Wasanga we karamwambuye. Aka kagabo gasa n'akamuze. Nukabona abantu ugira ni. Okay, so. Nukabona abantu bakira babiva babiva. Uraduhereza amafaranga yacu cyane. Teguze. Muze wongeye reka muhindure ubushinwa. Wewe mfatanya n'isi. Mera mu mugongo cyangwa mere ku maguru. Ariko nifatanya n'iramu umuntu nta kaboko nta kaguru nta mutwe. No akunete n'ubudabuzi byahangana. Yamahasi nubona aho ngaho uri n'abandi bose. Barahahoze ariko nari umugabo nihabwe ne ngirire umuntu. Nari umugabo. Aka kawo ntago ari kazi. Asa kuza tubona ibihumbi 10 ukorera bizakugeza ku ngirire umuntu. Ubu nurwaye. N'ibirenge bibi. Ngirire umuntu wakabyara. Ubu nurwaye. Wewe ni wagiye guhera. Wasa. Abundi ibintu bijyanye ibyiki. Amafaranga yangamaze. Boss. Zamure. Kunyemeye bakukanyamba bose. Akuntu uzwaje mwese mwafatanyije. Muze akira. Kwanza zuba rye gukwiye. Ukwaje. Gende. Uyu muntu yarakwishyuye. Cyana ukurima amadeni. Umva boss. Mujyane. Ukurima amadeni. Iki ngiki. Yongana n'umushinje wa. Giza amahirwe mugera ku mukire ngorera amafaranga y'icyuzi. Amafaranga y'icyuzi yabaye yicyuza ariko n'ikino yanze kunyishyura. Yakwambuye nimba bayasingiramo za mitsingi. Aba yasinze yanyweye na dundu bwomwa nawe yewe muntu. Uriya amurwagwa. Merewe n'abantu bose ndikaryamyenda. Narikopesheje nzi mufite akazi i Kigali. None dore boss yanze kunyishyura. Wowe nugira ikibazo uriya boss wanjye bamwita ngo boss Noja. Ni umuhinde akaba n'umunyapakistani ni n'ikihebe buriya. Uriya ushobora murakaje gato yahita yiturikirizaho igisasu twese tugaturika twese tugapfa. Ariko urumva yewe na Mimi boss ugiye gusigayemo hano inzari yanjye nyirunda yikabye ahubwo wakemera kumbera umukozi hano nanjye nari umukozi. Ayo mahirwe nayikura. Okay, uzaza ubyuka mu gitondo ukoroka urumva woza amasahane woza inzu n'amabati byose unakorope n'ahantu hose none njye nzaza nguhemba 2,000 ku kwezi yose. Bibiri ku kwezi cyane rwose. Nuko rwose akazi tugomba kugatangira muri iki kibazo. Njyewe abazabaza kumvira njyewe ko ndi muri office uriya boss Noja uriya ikihebe.